Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke ngabe usamoshaka kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungirase-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje kubiza imali kumali nje send-ke lemnyama-ke leli konzo wazi ukuthi-ke uqhubeka uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje zizobe ngifakela zona kulona-ke le khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke sekuvele ukuthi-ke kunengxabano-ke laphana-ke kuqembu-ke laphana-ke umkhonto-ke wesizwe-ke kusula-ke uzikhona-ke laphana-ke wadla-ke imali-ke enkulu-ke laphana. Kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthethwa ngami-ke phela into nje ngidlala-ke ividiyo-ke yomlisa-ke veza okuningi ukubeka-ke obala-ke laphana-ke. Mina ngicela ulibhame sizwile-ke le vidiyo leyo ngene ama-comment section-ke futhi uvo lwakho kuthina-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke besikwenza kulungile-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubiza imali kumahhala send-ke lemnyama-ke leli-ke nayo-ke le video-ke le awuyithokozele. Yala Chef kancane bafana, mina ngeke ngize nginilahle, ngiyazi bafana, ngeke ngize nginilahle. Hayi njengoba ngangishilo ukuthi 2025 into eyenzekile eSouth Africa ngizonihlaziyela ipolitiki ukwenzakaleni. Into eyenzekile la eSouth Africa kufike uZuma is a very dangerous person, but futhi uZuma is a very dangerous. Zuma wanted to destroy the EFF. Zuma wanted to destroy Floyd phakathi abangani ababethi Zuma must fall. Floyd, I don't know how he's so stupid that he can fall for the trap. When Floyd Shivambu joined MK party, they gave him all the big position. And base behleli irale ukuthi akube nemali eningi akuyena orun imali yonke into. Ngoba kade kuliwe indaba ka 11 million no 56 million he set up uxosha uFloyd. Nganitshela ukuthi 2025 ngeke ufike uFloyd esawunobhala navikela uFloyd nini udla imali kuFloyd manje. VPS man sedla imali ngapha ngithuleni mvikeleni phela defend him. Mafahleni uthi Mafahleni is a new national organizer. I'm telling you now, Mafahleni Zuma will be our new Secretary General. Mafahleni Zuma for MK Secretary General. Ngela nqamalala uphathe kahle iprovince. Hayi kodwa nesishaya lesikele emseni. Hayibo umuntu esengathi niyamthanda ngathi umuntu uyamshaya. Ma MK. Hayi